Gavana wa Meru Mutuma Ntwethinge na Nkiameru arine bakinyete wondini ya Mikindori TNDC kwarania na akari na kubakinyira mirandi ya witi na mbere kiri ndongi mwanya. Mutuma rokaria mwana atongeria banki Kathumba bare MCA na Minister Bawe ni bekite mwera na Kathumba kiri akari ukiria wondi eu. John Dega aina ripoti. Gavana uyu wa kaunti ya Meru na Mutuma Ntwethinge na umbite kuigwa akiriongera mirandi mwanya mwanya ya uthi na mbere kiri wondi ya Mikindori na araumbite kuigwa akiambiria ntere cha mulika na arakiaria kagitani aku umbite kuigwa akiuga mwankiragu onjorithi bambiritie gucokera kaunti ya Meru barabara bakuthama kumane no tongeria buthu kubwa gavana urarare agu mbere na arakagitani waku Mutuma umbite kuigwa akiuria antu bara bethirito batakuria ugoti kiri kaunti ya Meru gutigiri bakwambiria kuria kagita gagakenda bakaumba kuigwa bakiona mirandi yothi na mbere bwega bura kubati no ntubwathirira yikuo antu bara turitanaeria na bongoge beta one development partners basokete Meru bara beyite tuwatanira kubwithia barabara bara beyite tuwatanira ku improve municipalities cietu bara beyite tuwatanira kubwithia gintu kitawa validation kire imera bira turima na nkimenya antu bamulika ni arimi babwete arimi intobira bokurema ibikwenda twabire mabiethire biena muntu okura ni makana ni urongo antu bau baraurite Meru no ntubwa kwithira kutirare na ngwataniro antu bara beta one development partners baraurite Meru no ntubwa kwithira kutirare na thiri no ntubwa kwithira kutirare no tongeria bwena mutaratara bacokete Meru betwira ibeyite kugura ndengo cietu ibeyite kugura irio bietu ibeyite kugura avocado cietu ibeyite kugura miraa yetu ibeyite kugura makandamia yetu kana ni mbibinge bieta wotongeria loi yaute yoma tebu wotongeria boya ere ngoge ngavana are tantu baubeyite kubwithia gintu kitawa kugura imera bira tukurima na kubwithia gintu kitawa validation kintu kia bithatu ne kubwithia barabara ira cioturia antu nikenda tuturia irima retu twarireta thokone antu barabeyite kura babiyukiria uko thokone bigeta either Nairobi kana Kinyanthi cia ome yogurita so oingavana wenu obwashua wanenkanira mbia ciaku igatumika boya na cietumika okiribwi te sawa sawa cietumika okiritwe guturitira ngui so nikenda tuwatanira na Meru irengi nikenda tuwatanira na Meru irengi ku support utongeria bwetu bwa Meru County itwitikanirie twinthe tukarita ushuru na ushuru bo ibotethia mulika yetu te sawa sawa akiaria Nyamburani wainu munini wa gavana kaunti ya Meru Linda Kiome ora bakuthingatene na gavana mwana atongeria bangi Kathumba na umbite kwa kiarire cibitari antere cha mulika ira kuga ni umbite kwa giteyaniro kagita mono kiri rutere rwa maternity agio bakaranire na gavana kona cibitari ne kumba kwigwa igiakiro maternity kende kurba kaumba kwigwa betethekera kumbe kwa watwana twaraia na mugambo jomwe na munene okwa na ndi kamndombe your excellency nontu nompere kanya gaka ndungamane na bamami bakwa ati your excellency kampomgere gachumbe au kwerwa maternity gutinayo aja mulika kandombe nontu ekuru murimo Joana no tutujuije teu na jokamberia jotiuga nkeja rojo kana oke kana gutina sibitari kana tukinye sibitari te sawa so indombe your excellency na gitio giki nene turetere sibitari ya maternity amwe na etwana no ntwana mwana rere ajerwe mtu ambere komenya te ekoro itwe iba mami ankorombe your excellency mbere ugetaniria kuthithia thoko no ntwinya thoko au ni otukuona mbeca cietu your excellency tuthuganire sibitari ya maternity amwe na mheshimiwa wetu ikiatho gavana kuthingatene NMC Kathumba batongoreretwe NMC wa wondi na Mikindori na Julius Kaimbo na rawe MC akurunga makuthia na mbere na kuringira ndebe Mutuma amwe na MC uyu no nto mirandi yothi na mbere ra umbite kuigwa ekubiria nto Mikindori na rangurugi kinya MC wa uba umbite kuigwa bakiuria nto kuthi na mbere na kureo goti kenda bakaruthura mirandi ya uthi na mbere gutari na thina ko buranga vanda uga ni memori umoka na ele twethe tukajaripia chatoko cietu thoko embata antu nere ng'ombe sawa onto brabonge iruro ngobyo ngikora geto manta maita maingi muno ngobyo ni giant water project
Giant water project ye nantom troki ngiri ko irueruraro kunyuwa ne almost monika yo na ngobie ke ya kuona funding ya milioni 5 ngavana milioni 5 kuringa na budget rampegi ni atongeria ndi nama mulika tukuthira thina ciaruo matanete turenda staff wake muwanja ka batandatu tukona na si batandatu ana bakwira ara matanete yetu turo matanete tende skola oya kwira mwekura murito ya acha na asiane ake aroyo matanete atende skola inya watu njia tutare access tu itware tu kore mapema no ntote maendeleo tuona tu lakini dai no ntukwe butu kuona bugedu antore na itukwera ntobe itore mbi ses kende to support thirikari sawa sawa te assignment bwana ngera mutuma no imbije moriti nguge na twamunengera budget ire akwenda yonthe amanto jau jonthe bamwira no akabuthiria buri antu bamurika kenda bo mumakira kegerio na bo muunga mukono na imuntu okuthikira antu manto ya ses babwe ngwikua kinya uni ntekere access ntekere thote maendeleo arari kuo inya nara ngundone batare ya lakini thai turogure ngavana mutuma aikuyukia thirikari na ya ngundone aturetera maendeleo antu bako baragure bairende kuri access no ntu bakona maendeleo na utendwa miruka renge kirundu kia ndwa iturone ringi athamira ikiretera na akaunti muturi sebu ando utendwa ikurenge miru maendeleo akitukwenda na mheshimiwa Kaimbo bumusapoti kiripoti ya Ndoto cha Weru kuma ntere cha Mikinduri mbeta wa John Ndhiga.